Москва көрәкетерілі уникальная Россия ден бұстапқаға татты мастырдыра стиляхты кыттан келелер. Сейлі келері патриал көрін. Саханаротун уусуронун хугун бары көрүңө быстапкага көрдөрүлүнне. Маннык үрдүк тахамнактарахын кыттылактара бейлерин культураларын билихиннерелерин таханан билилерин көрүүдерин каңаталлар, салгы сайдар кайысканы тобулаллар. Былырыты Марьяна Вячеславовна несколько лареска бары каденна горбута. Турбут павильонмут арендаты деген татты культура төтөлөбүтө. Быйыл бу Москвага каленалар бутун эме проектын аренда бутун сыныбатын бәйті ойынан бейхетіне ағалан оладырар ме улахан мақтал болар. Мен маннын улахан выставкаға бастығылын тұртағы жағын. Олық меқі бұланы бұл улахан опыт болар. Манны көлелері жаннар сүрдан интерехеткелер әбет. Онна сұрағы оңғылықтарбын атыламын әме астынан. Осайынан барытын интерехеткелер әбет. Бұл выставкаға бұл хақареттен кәләңет кергеттігет дейлер. Экспозицияға тамай шөй әргәқ әлбаға кәпсиерден өрәлілер. Быстапкага аңардас көрдөрүүрэ болбакка аты тутуу эмие бардан неделеттен ордук кемихигер культура үлэхеттерин көмөтүнен барта 500 чека тыгынча солкобайга таатта мастардарын үлелере атыланна. Инникеттен маннык барар бытыгар маннык тәрәхеңе кыттар болак үстү оңоруп бүтүгүдден эме толкуйдар өскәтилер. Экспозиция өссө кайда колон сөптөгөн метал күтөр өскәтилер. Онна искусство кайыскаларыттан эме кеңетен киллерен бери канады жентсел суруктурда. Быстапкага калан кыттыбыт истеннеңнер уустар дипломнарынан мактал суруктарынан наградаланнылар. Оттон бары кыттыбыт жон тууху сурукту туактара. Маны таханан таатта сетте мастера Россиятагы декоративно-прикладное искусство кудугунюктарын союхугар кирде. Парасковия Татаринова, Саха телевидениете, Москва.